aha kwakire box z'ubururu haikaho RDC wa district ya Kiruhura George Bakunda habe byo kwerinda n'urukwenda ntebe yo munyeshengera habwa nyabushozi byose amatarimwa nitwe kandi nkakiruhura tuine positions zishatu tuine ka president tuine ka direct elected member of parliament wa Nyabushozi county na ka direct member elected member of parliament wa Kashongi constituency. Alex Komuhanji orukure byo bururo mu district age nagira ngo bamazire gukora buri kimwe cyo kubasika ukureba ngo bateza akaruru kamazima kandi n'abakozi babo batendekerwe cyo kumara tuba trainingire on phases ibiri kabanza twaba training asitakagire mu Christmas egebe refresher so obukugu tugerezeho ntamya ngo hata hitwemerere abantu bayitubona presiding officers na sporting officials nibamanye cyo gukorana munonga bakoza koza machine babarukure byo kwerinda muri Kiruhura bayoreka kwe byoma byo burure batungire birya hamutindo murunji government ero institution zone za government za security nzikora izo bari yo kutera karuru kiri kuyaho biragiro bihange ibindi byone orahenda iteka no byakwa izo bari kutera karuru ntumkwata no bwakuba yesimbiri no tariho umuntu we nuri yahiguriye amateka security twine nyinji twina abasirikare ba train kandi twine na sister force ratu yambo kuma karuru twine UPDF hamwe na prisons so mhamza ibiri kuna bitanu mwena mchere kare muje mutera karuru nsakuba ku mutakatinda bamombe simbire bashabangwa kachiko kebyo bururu kateza karuru kamazima shabangwa ba security abu district age barebe ngo bayirinda munonga kandi ba supervisinga munonga karuraka hagire nshobi ahizaza ezuru kuretera abantu bagira akavuyasha yamwe umuganda baturo mu wodi ya Chihunda Kagango division Shema municipality n'abasima government ya NRM ahabo kore nguto no bundi buhereza atandikire yirwaru niwo cyanje kwa kuryo kusima abo kwandyo mwaba gurusi abakora guzo mu yirwaru reryo kandi twerirwe munonga bwena ni shabarahanga no manyo muntu yatandikire kintu obundi kwari kuterwa mutwe kandi obundi kigaruka hansi ibi byona begambirwe nyumwabazyo ubwo munyishengera habwa Shema municipality Dickson Kateshumbwa abire na rondo bushadi cyo mbyaro byona ebya Chihunda ungabo kumanyaho kwihebye twunakire kunarusangayo nayihaye byabo abafunire mukamasimu abatakafunire miliyoni byisi Kateshumbwa yagama urakaruka kugicire rwagwa mukazi wawe nango mushe watakwenda kwereza Museveni karuru omukwaje kora ahubwo Museveni anyiro mukazi wa start utakaza kufirenya bakagawo twera karuka Museveni twera karuka Katesha kawe no katera kuko wanu katera teka mwana wawe abo ku mwana ko bwari yajaze mugatera Katesha nawe narebe pin ko myake na utakureba weza bizareka batera kashe nabwanyuma batura bahere Kateshumbwe bihembo ahubwo kubaretera ntunguka gasha kwa Paulo turiyamureba na Mayiko atwacire